Hoxe temos o maravilloso mundo dos parques naturais de Galicia. Vexo moito interés. Estes 6 espazos naturais de Galicia... Podes vir un momento, que te están chamando? Un momento, continuade vos facendo algo sobre este tema que eu volvo cando poida. Ah, ya. Venga, va, unas partiditas al impostor. Empieza David. Dunas. Natureza. Ecosistema. 6, dadelle unha volta. Proteger. Vegetación. Excursión. Tranquilidade. Verde. Senderismo. ¿Y por qué te ríes? Menciña. Toxo. Musgo. Lontra. Fraga. Carballo. Biodiversidade. Montaloio. Chuvia. Venga, va, votamos en 3, 2, 1 ya.